Mayap ayabak po kaya kayongan. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa. Pakiabetana naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Aison, May Roding Gonzalez and family, Francis and Sally Seller and family, Alea Jean Hila, Crusaders of the Holy Face of Jesus. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Franklin Bukad, Elizabeth Regala, Rich Lou Sander Esguera, Father Ariel Limhoco, Father Regan Barameda. Special intention, Ditz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king healing dari Norma Kiambao, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani. Para king malalagwang kabaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Espirition Kayanan, Amalia Sumang, Marites Teng, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, at Joy Manalo. Para king kalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Romeo, Aurelia, Gloria, Cesar, Arquipo, at ding baldang kaladwaking purgatorio.
Hilagin ng ibang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba, kay kayo po. Bang kanita, bebe tayong matampang pagmasusyan, iting banal na misteryo, sisyan tala parang kasalanan tamot, manyad tao, at pakalulu, king hapong Ginoo. Igang sukat samban, igang panibataning sablang kalam, Ginoo pakalulu. Igang minarap Jerusalem, ing syudad, ing kapalaran, ban matupad ing misyon mo, Kristo pakalulu. Igang dinapat dakal akapagmulalan, king pakamalan mong Jerusalem, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king bie, alanganga, manalangin tamo. Oy, paniginuming Yesu Kristo, king kekang alanganggang pakalulu, bilalagming sintingan, ning kekang upaya, kapamila taning alang patanat mong pamamatawad, karing kekeng kasalanan. Mandatila sa karing puso mi, ing upaya na niting lugod, ban ayatad ming kaya kang pakadulo, ating kayarian mo, karing sablang akakayarap mi. Zacarias. Sasabihan ng Ginong mayupaya, ing oras daratang na, potang ding taong ibat karing dakal a syudad, pasiratang la king Jerusalem. Diatang menibat king metong a syudad, sabianda karing menibatan, karing aliwang syudad. Papunta kami Jerusalem, bansamban miya ing Ginong mayupaya, at ban manyawad kami king kayang kalam. Tara, tuki ko kaya kami. Dakalang tao at bansang mayupaya, ding pasiratang king Jerusalem, bareng samban ing Ginong mayupaya, at ban manyawad kalam kaya. King panahon na ito, sabianda, bisa kaming mirakayanan, king mayap yung kalam, uling abalitan mi, kinging Diyos yu, at yu ke kayo. Amano ning Ginoo, ing Diyos at yu busal tamo. Telakad nining Diyos ing kayang syudad, king banala bundok ning Sion. May gitneng kaluguran iting syudad, king kaysano pa mang balen ng Jacob. Ing syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, kinging masasabi, mayap ngan. Potang isulat ko lalagyo ring bansang mapaminto ka na ako, Yabeke ing Babylonia at Ehipto. Yabekya naman ing Filistia, Tiro at Ethiopia. Karetang king Jerusalem manuknangan. Tungkol king Sion ding taong karela sasabihan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawa nung masikanan, ning kakatas-katasan. Ing ginugawayang listahan daring bansa, at karing memalen ng Jerusalem, iyabe na langan. Ding sablang manuknangan karin, dalit lang ponterak, at karelang sabihan. Ing sablang kanuanan, akikatamong tatanggapan, king Sion manibatan. Papanatilyan mo kung maminto king kekang kaburian, kakuy turumong kekang kautusan, o Ginoo. Alleluia,
Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa aking may pabalitag pangkang San Lucas. Inyang milalapit na ingaldo ning pamanokit na banwa, inari ng Jesus king lubna, ing marapya Jerusalem. Pepadalayang tubod, ang makauna kaya. At deti mintala king metong abaryo ning Samaria, at sidyara ing sabla para kaya. Dapat ding tao ka rin, eretinggap, uling apansingan da, king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit daiti, ri Santiago tuwan, alagad na, sinabi na kaya, Ginoo, buri mo yung pati pa kaming api, iba't banwa, ban tampusan darete. Beligdano ang Jesus, at sebiyana nala, at sinulong nala, ring king aliwang baryo. Ing mahip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Uso pong ining road rage, palaging ating may papatekeng dalan, huling alang bisang magbigay, may gigit-gitan la, napot ang kay mirarasken tumbukan, ang pong disgrasya. Nga pong Ginoo king Ebanghelyo tamang ini, may ka road rage la, doon lang makasakin. Pero buring padalanan, kiniking Samaria, din tao Samaria. Kasi malambat ng panahon, ingatin lang medyo pati, ding Hudyo ang poreng Samaritano. Yan anong maging reaksyon da? O rene ring alagad, muwala kareng Samaritano, pero buring padalanan. Nya nga na ring ni kapatada wanang po'y Santiago, bisa ka Ginoo, mga di kami, bang bitampusan lang apirin ng tao nga rin eh. At kinitaya po kakit ing pamaging kalmanti ni nga pong Ginoo. Kinitaya kakit ng makananong kulya mo. Actually, si Biana no rin alagad na agpangkining istorya ng San Lucas. Beligdanong Jesus, ding alagad na at si Biana nala at sinulong nala mo king aliwang baryo. Happy naman. Potang mapali buntok king kalupa mo, mo na susugiran king pali ng buntok. May karas kayo mo. Potang masyasya, at mo na manabaloktot, galangan mo niya mo. Kaya sa aking makipagsingkalakas po. At o kaya singka kung na mo niya aking puwersa. Makanya ning paralan ng apong Ginoo. Ing paralan ng apong Ginoo ay singkasikan, ay puwersahan. Noon makakwaya pa rin kitang banayad at kitang malumeme paralan. Nya siguro po, munang aral na kaya katamo nini, kailangan mo migalangan, sukat mantun pati ampong gulo. Kukunan ng at harapan ng bagay king pali buntok ampong pabigla-bigla emosyon. Na naman ng pisasabihan, na naman ng pipagdibat siya. Kailangan ng pagpilitan pa rin. Kaya wani nga pong Ginoo kene, atin pa rin marimlang buntok. Nung ali miras kayong matsurang bagay, ang sitwasyon. Dapat kini po yung metong talagang meto mo nang pupunto na agyan po yung amano ni nga pong Ginoo, yung aral ni nga pong Ginoo, may pwedeng ipilit, may pwedeng ipera sa karing tao. At yung nga pong Ginoo, balo na ita, patse pinilit may pinwersa may, malulot, masanting pa. Uling makanya ni nga mani nga pong Ginoo, may pamilit, may pamwersa. Ang niya po tapong imeto nga tao, aralan may magbayuya, magsisiya, may manapilit ito may man agamit ng pamatakutan, may impyerno ka, makanyan. O kaya, pamatakutan may sakit ka sa, makanyan. Ali, yung hapong Ginoo, palagi gagalanganin kaya katang kalayan. Yung hapong Ginoo, palagi
panayan itang right time ay ingamano na tanggapan tayo. Ingamano na tunay tayang pakiramdaman at tuparan. Nyagyan kaya katamo po, ikayo po, nagyangin ako man manaral kini, aralan nyo naman din nga anak yu, din nga puyo, o kaya rin kakilala yu, may manapilit. Makanyan, nang ating kamang buririgong itulid na ning kaluguran mo king biye, pero masyasya, magmasyasya, may manapilit. Kanya, kini po, apply tayo ining paralan ni nga pong Ginoo, maging mapanupaya at mapagpasensya. At siyempre po, manalig ta nga pong Ginoo, na iya mismo yung at yung kagulutan ng sablang sitwasyon na king grasya na datanging aldo, maging masalesengan at maging okay nga. Amen. Ngini kaya katala pong yatad kaya nga pong inisabat ng kaedwanan, ita mo mismong tuturuanan ng nga pong Ginong maging marimlang buntok at mabiyasang gumalang king balang netong. Ngatang makibat king balang panalangin. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananaming asa ni Aldoldo ing tune lugod. Para ka ring obispo at pari, atuklasan da sana, ingning mas maragul lababiya kwarta, king ikapasnoring miserabli, lalo lang darakal ding kwartang tatanggapan da, ban makaibiye lang may git pa, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang magobra ka ring ahensya at sosyudad, amitatag, ban sumaup ka ring miserabli. Era sana ang kaminan, parking karerang sarili, itang makatalaga ka ring miserabli, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang uring kalulo, ding anak ka magkulang pamangan, at ding karerang miserabling pengari, ding babaeng misasaling laman, aring karelang katawan, abuswandoring ating kwalta, para ka ring bihag, ayem ipapakitanan ditak ngumang lugod, para ka ring mga tuwang alang kayabe, nune ing ditak dang apangan, at ing pamagdili-dili, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangan, abinang makabalot, king malatitang sarili. Ibukla ta sana para king ikakayap, ding aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ngini aduan tamo'y sarili tang kapagnasan. Oy, paming at mo, baligdan mo rin yung kaya kang anak, putputan mo yung kekeng kaimutan, yung sing pansarili ming ledyan, at ibuklat mong misnang luwalas, ding puso mi, anong no mo selikot, ding dakalapipan dyan yung lugod, ban akawangis miya yung kaya kang anak, yung ginuming Hesu Kristo. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kakatamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paning sablang pakalulu, tanggapan mo iting kekengayin, at gan mong metong asibol ning kanwanan para kay kami. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kay kayo, yat nayore ang puso yu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanghanga lubos mayupaya, king lugod kay kayang lelangan ing tao, ito niya mga itulid diyang may parusan, king kay kang pakadulo kay kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring anghel ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, hing siwa namin makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mit mong tula, hing dalit ning kay kang ligaya, at ngaming sasabi, banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa, reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Tiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka. At binyaning kalis, kanang kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo, para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metean, Cristo sinulian, Cristo datang, Yang gaganakan niyo pa, ang kamatayin at pamanyabihin ng may biyening anak mo, daraw niya kaya kay ting tinapin ng biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban biganap ya kinugud, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming, pepaynawan at maninayang subing niya, at ding sablang may yango na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya benang Maria, imbirhen ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayan tutu, kagawning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga.
Ngayon manalantang mit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo, ipami, Diyo kabanwa, misambanyi lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, may paminto ng lub mo, kaya sulit, antibanwa, ing kakanan mi, king Aldoldo, hindi mo kaya kami, king Aldong eni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaw kintukso, ano ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulub, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kayong kayarian, ating kaipayan, ating ligaya manggaman, king o ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, igang mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, pakaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, nilako, king kasalanan ng iyato, ing malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ng Diyos, milalako, king kasalanan ng iyato, nantang makasadyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, kas may ngamana mo, maya. Salamat Ginoo sa
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, mananasanang iting Eucharistia, anong numipapasyag ing kamatay ng Kristo, pagdala na king kaligtasan, nagawa na kaming metong, kambe na king ligaya, uling ginuya manggaman king alanganga, ang ginuman natilya kay kayo, bendisyonan ako ng Diyos, may paintuto, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, may arining kapag masusyan tamo, may tanang ening, may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan.